Bulan 2 Saiba Tolu FM, Enaban 2 Raki-Raki. Bula FM Namban 2 Inosor. Go etabo ke buat kola sa Bula FM nga. Bula FM Namban 2 Korbu. Bula FM Namban 2 Esawa. Bula FM Namban 2 Lotoka. Bula. Namban 2 ng Bula FM memba. Bula FM Namban 2 NSR in Singapore. Kalau talita kada warong ng Bula FM Lotoka. Ali akar warong Bula FM Namban 2 NSR. Ni sambula, sai koyongo na Vakaleleka ni nonda tuku-tuku. E bunga tale na beka e mai vakambasi kataki e na kena tomani tiku ni kuana vele wai membaleti pitandriti na komanda vakadengo ni matei valu ni vanua. E mbei tagi tiku ondriti e na dhala ni nona sanga na vua viri. E na nona soli tuku-tuku ni kua e kai kondriti ni a vakaroti kanala manasa tangi da kembau me vakumuria tiku na veka da kava na vunilawa o aya side kayum. E tuku na kondriti me vakani leo ni Military Council e sang ni marau takana i tuku-tuku e dingoma membaleti aya side kayum. E rongo di talengani sanga me besuko Prime Minister Borenge Baini Marama mai Sudan. E sana wawa vele wai tiko endono visa kambei takinya kuduba endono ngone lewa yang baki Rosangul Kawalu ena Ronon Dolu tin karua. Embei taki enandoa nadala ni kudu. E rei kiwe turanga ni lewa o Wikarama Sekara kasa toki taki na kisi ena matevele wai dake mai Lotoka. Embei taki ni kuduba na ngone leo ongo na visa ena ngona raulestik mai kina ena valindanisi. E lakin tolawa ni kuwa na minista ni buli o Filipe Mbole en dona kun ni buli ni primary bo wale kata na koro ko saunaka mai nandi. Ongo sa mai waka watukana kina na nonda sasanga tu mai kina na leo ni koro en na lomani dona ngona balavu. Na koro ni buli ongo na ratu nalukoya primary school buli nga kina na kalasi 2 kina kalasi 3. Kini gitu. Sama indingi taki ni kuwa na nonda mata timi ni rugby leo ya bitu kina sota mai Dubai ke South Africa. Senga tal ni bakabode endona ka na daw ni vei bakatabulidi o Ben Ryan ena kena dingi taki na nonda mata timi. Samay bakalutumi ilay tinay Korean kasa dingi taka eva tale na dorbo bobo. Samay dawe keri na Vakaleleka ni nonda ituku ni temo demanda. Talita na radio fijuan na muira ni nonda bonua. Ando talita kana warong na radio fijuan singa toka boleta ni station ni alumatu. Ando talita ka bale una warong na radio fijuan station ni alumatu Lotoka. Ando talita ka bakal na warong na radio Fijiwan e mandi na station ni Almatua. Au tingo korbo ando warong le na station ni alumatu na radio fijuan. Do warong na radio fijuan na station ni alumatu na mandoi telem.